कोविड या संक्रमण ल्या कोन्ह्यागुली निषेधाज्ञा छसुकेव देयंकया स्थानीय तगी बनेको भौतिक रूपे न्याकेको लागि तयारी याना चंगुदु बनेको चाकेत प्रशासन तयार दसाना ता इलनिसे बनेको उनी मखपी मस्तेत संक्रमण पाखे तापकेत धासा हाथेला जागुदु कोविड या संक्रमण या ज्ञानपु दया चंगुली व्यवस्थापन पक्ष या त क्वातो काजक भौतिक रूपे तगी न्याकेत विगतेको छातदु ऑनलाइन लिसे भर्चुअल क्लास बालक न्याय फुसैले शिक्षा मन्त्रालय निसे शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तक विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा 2077 कथ न्याकेत हपाब्युगद सोनिगया जिल्ला प्रशासन तक शर्त लिसे भौतिक तगी न्याकेगुया लपु चाका ब्युगद शिक्षा मन्त्रालय तयारियाना छगु कार्ययोजना ज्ञानपुगु अवस्था कथ ज्याखया फैगु याना कार्ययोजना देगुगद सीसीएमसी या त नेथना बिया कार्ययोजना देका सर्कुलर याको ख कार्ययोजना या क्वातुगु व लकज्यागु लकडाउन जुगु थासे प्रविधि छला सेनेगु ज्या जुगु नेथना तगुदु अथे था सोया नियम दुने चना सेने फैगु न धागुदु